Batisi TV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jangka Tata Motors Halat ko ni Shillong Ringkat baga Net Foodish Ordar mapi Ninwan Ramani Hakir dobiyeng jongpi Ka Lumpung Ilaka kebala tiap kumkan 9th u Kiang Nang Ba Indoor Games Competition ya kebala pelong dak Meghalaya State Government Employees Federation Jaintia Hills Unit haka janmiat singpalai jong khat sauterik uyayong arajarar puar kala poino as kebakut haka bala penhak perdai kini ke Lumpung Ilaka dau District Agriculture Officer jangka West Jaintia Hills District ubah di Perbon haka jingdon lang jong u District Sports Officer ke West Jaintia Hills District ubah kru bong pasa u Dr. D.I. Kejam ubah Animal Husbandry and Veterinary Officer jangka West Jaintia Hills District bat kiwe ya ke karam board la pelong ha ground floor jangka office Deputy Commissioner Joai katba ya ka jinga ko badminton la pelong ha indoor sports hall ka senra kabadan hat pepale Joai ha kini jinga ko la samru ikhusnam syakinong job dau kongsan mulai ini game manusia agwa game to ibu di game to yuwanra yang saya dia yang ini pembimbing juga participate hati game kali ini kita bicarakan.
truth.